belajar ilmu agama, mereka mengamalkan daripada adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الشرط الثاني أن نكون نحن وإياكم من أمة النبي محمد حقيقة وينهون عن المنكر. Dan syarat yang ketiga agar kita menjadi seseorang umat Nabi Muhammad yang hakiki, yaitu kita mencegah kemungkaran. النهي عن المنكر في نفسك، في أولادك، في بيتك أولا قبل الناس. Ya, mencegah kemungkaran pada diri kita pertama kalinya, kemudian kita cegah kemungkaran kepada anak-anak kita, istri kita, serta keluarga, barulah kita cegah kemungkaran kepada manusia yang lain. لا تدع أخلاق يهود في بيتك، لا تدع أخلاق نصارى في بيتك، لا تدع تعلق قلب ابنك وبنتك بالكفار والفجار. Jangan biarkan anak-anak kita, keluarga kita yang ada di rumah meniru daripada akhlak-akhlak yang orang kufar. Jangan sampai jangan kita biarkan anak-anak kita ini mereka menjadi yang ada jadi panutan ataupun idola mereka adalah orang-orang muslim ataupun kufar. ونصيحتنا أو النهي عن المنكر للمسلمين والمسلمات وحتى العصاة حتى الكفار وجادلهم بالتي هي أحسن. نصيحة للناس، دعوة إلى الله على بصيرة، دعوة إلى الله بالأخلاق والموعظة الحسنة. عسى الله أن يفتح قلوب الغافلين إلى الله سبحانه جل جلاله. Alangkah baiknya dengan ketika kita mencegah kemungkaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita daripada kalangan manusia, dengan kita menasehati dengan akhlakul karimah, dengan nasihat yang baik, dengan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini senantiasa mendengarkan nasihat Allah, mendengarkan nasihat daripada ulama, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. وأفضل صفات الداعية أن يكون حاله قدوة، صدق، أمانة، أخلاق، آداب. لا يكون فقط كلام نصيحة للناس لكن حاله مخالف. لا صلاة جماعة، يكذب، يوعد ويخلف الوعد، ما في أمانة، ما في صدق، ما في اقتداء. أن يكون قدوة يا أحباب. نريد أن نكون دعاة إلى الله، نكون قدوة في أفعالنا، في أقوالنا. Jikalau kita kepengen menjadi seorang dai atau orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah terlebih dahulu kita ini panutan kepada keluarga kita, panutan kepada anak-anak kita, panutan kepada masyarakat kita, sehingga dengan kita menjadi panutan tersebut beberapa banyak seseorang yang mengajak daripada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dirinya sendiri tidak pernah tulus di dalam melaksanakan dakwah kepada Allah, sedangkan di dalam dirinya sendiri senantiasa berbohong, berdusta dan lain sebagainya. حتى نحن يا آباء ويا أمهات نكون قدوة لأولادنا في الصدق في الأمانة. Bahkan kita, wahai para bapak-bapak dan ibu, jadilah kita ini gudua ataupun panutan kepada anak-anak kita yang amanat dan yang sidik. ابنك وبنتك وهم صغار أنت قدوتهم في صلاتك، قدوتهم في لباسك، قدوتهم في كلامك، قدوتهم في صدقك، في أمانتك وهم صغار حتى يكبرون أنت القدوة لهم في كل شيء. Antum semua para orang tua, para bapak-bapak ibu, antum semua adalah panutan, contoh daripada anak-anak kita di sholat kita, amal kita, tata bicaranya kita.